Nana Saruta, me who say Nana Saruta ba. But Dana, this I think say this offer okay. So enti benya eye avosa. You know do ma do no. Ye benya Waha ne ene Nana edi nkomo. Na ne mu akwa ba eye Nana Waha Musah. Je mu akwa abo hene. Yeja. Nana mi giri say otwedi ampo ado mo mpa ebo eti bibia ye boko. Alhamdulillah bibia boko ndi fiada. Ye bompa ye ma yura otumfo. Ya me ado bibia koso. Pia. Ewusuafo safe no adwon ne ye a ekomo ayedi. Ye ne eye Nana Waha Musah. Buokrom obi a watena ASANTE we bia nim say Buokrom ye ka all the zongos a enye zongo ketwa. One of the most famous zongos are ewa ASANTE region. And eye ehodom womo ehene ande anya no ene ni beka sei. Buokrom Zongohene. Na wonu so na ye avosafo no. Emrante ye no a womo hyentade a womo nam na womo ase ho famase asrafo no. Wonu na da womo nyina ano. Na nkomo bi abobo aba na nam internet ni se ye se emrante ye na kwoti sumahene abo no no. Eno ho nkomo ana ene na na bedi. Nana no kure bi womo sa ase ye se emrante ye na kwoti sumahene abo no na the National House of Chiefs. Minua medase say a fake news be circulate a open the woman wa frame anopai. Sebi previous avosa no ensantifo bi krampo agency. Asantifo bi agency avosa. Agency. Hey. Say eye entafo ena dos wom enti omu agency. Mesumi tani ASANTE ni sana mi hu. Obi antwe ka avosa obi antwe ka yenjipe obi bia o. Otumfo ho do ana ASANTE mama yete ho do ene asundwe wo hante na mai ankase transe adwu hu se e wo se ti avosa. Ye ni pay slip obi bia. I see. Obi fa so eto uniform eyusu ye normally obi anim. Wow, I'm surprised. Send me to answer me. The maker no. Obi hunu say we ASANTE ni 100%. Ya wo obu ASANTE mam hokra onwura mo nhyiada. Etimomo access wo no ni say ya na ha ASANTEfo ni bi. Ha bibri. Bet ye nkasa bibri because ade ye ne da kuma fita na ye. Say emfa visa na wura ho, kuma mi fita obi wura ho. No correct. Na say omuhu avosa uniform ba kokra endra no. Ba kokra say obi sa avosa uniform. Ana say omo fa the picture meto so. Ana say ohene ne nsa akeka no ne bia eti omo fa meto so. I see. Now say Nana uchie mu a one enkomo a to about because me mati bibi me no ka say we are mechanical. But now me person me tifi wonu mu first e confirm the hint that I got. The entire news ni security. Etina now confirm ya avosa for the ASANTE Defense Force wo mranti yo mususun we. Obi en mo ade nsa akoka sumahene. Obi an mo kra man ko National House of Chiefs wo. Minua ye kra yanko ho news we mu ni Facebook. Yanko ho. A National House of Chiefs entrance ma voice and ko order. Apart from so hin anka say program mo share be ko. So wanka so do was better to for man. Na na okay bibi say ASANTEfo di bimpo echinimu do mo suma ASANTE. Did you mention that because you feel like ASANTEfo ni bi na share kofo bi echi na mu twa sa atro no to so ana? May I invite me police station? I see. Police depot. Emma me call na me police in Kotna say. And I'm a from then no, and I'm police in free police depot. It's about central. On this issue of defending ASANTE, I invite you to say matters to say yes. Wako sumahene ya hinsem ya. You invite him to police station. Invitation there by before incidents were there. Eba. But you come to ASANTEfo na shechiri. Hey. Ya na ye me yese ohene ne mpemfo be kan asem awie no bi si onje asem no maka ntuma mo kasa na amahene abrempon dikuro achiame entumi reply ni pan this ohene ankasa be reply ni pan ade ya asem mo ya asem ye ohene on 50% na o judgment bo asem ko atim 1 year 2 years 3 years o money dream na judge. Na ediena
what made this mention of some statuses being, some, explanations be said, ASANTE ni be feeling say more access and more mention no money be, and you feel like and no count being no sabotage more like that. Do you think that there are other reasons about ASANTE ni being said, Mammy Konami cause sabotage avosa for ya or more ASANTE? Do you think there are other reasons apart from this? So pay Juma Hoya womb pie, much bouncing. Tebi sebi o langa dende ahoya wo msi edwuma bia betu umbe omo awuhu etina na me to wase aho mintwa no ada sa ekuo ya wo mato omo so me security ekuo omo boni pa ho ba wa Asante Village no feel say other section a omo de omo ye pure Asante for ni feel say mu take omo shine na. Yes, exactly. Na say they can say security service any government omo boss ukwa himfie bi obia wo me obama himfie mo me boys wo ho ukwa hini bia fie wo at least obi obo ho ban apart from Ghana police service na then as otun for defense force nkwa no bi ani abre bisa wo na say the wusika say wuchie mu say Adentina otun force Asante defense force no will be any abenese. You making it a point blank say enya Asante for no kwa wo mo so was security forces ni bi no na airtime dem uche mu na say mo forces na mo go to no wo mo sabotage mo ne dos wo ho e dos ye nya information on be ye uniform ni fake e dey diboni ahye inti ama platform e use no ye gu no yanguni dia ya suspended platform no. I see. Ya suspended platform no e de nipa kekre bi eji omudi no e na two different platform no so. Obi be ko galamsi akoy operation omo de be sha avosa. Obi ko ko langa omo de be sha avosa. Some information na yenya say ina yekumasefo we are smart and smart in see. Asebi dia be wadweme. Yes say Nigeria for omo baha no. Police last time police for friend omo say Nigeria for na omo baha no. Yes say ye be bu omo apamudom ko Nigeria as yes manhia ne wo enye Ghana manhia ne wo ho ne bi wu ada. O he ne kwan kase ye njaya a ye ba be judge stand ho ye nwuro insado. Otufo kwa kase ye ngu na ye ngu no ne ho donti. Ude he fi say avosa bayi omaye fakwan bia so omanya ade bako e da attack avosa yetimi jege to many boys jege because me share uniform me dress decent no mo hu obi fi no ho ba o hene program amese we mo mani nwram na don't you think say obi ebirum so na ayo mo sa Asante for no mo sabotage mo enter medical catch we say omo plane the fake uniform abegu avosa asa media no audio inti meni umielu ye moye ni na ho me ni ngu ye bam mi majapade na wa ha mi mawo me mai na wa ha afena meja ha ko mi kuruma na eya na ebi no kan say mi say ye be ba the sabotage they trying to sabotage you guys na ebi no kan say mi say onye hu avosa pe na se bisire mu for na mo ko ma Asante na dey say we be ka sanse mu no eya na mo ti am response to these people take this opportunity to address angofon dia na betimi aka tese angofon de bi ohene kasa wo so de ahoho na chichi ni kuru pia wo de ahoho na chichi ni kuru ye ya hemfo be kwa ya approach omo ye pese krampo ebia omo de yakɔkye ohene nipa no hu ni so bo hu obagina ni monyam ohene so hu ye camera ma hu say ye bo adwuma Asante man. Ebi okwa no hene edi asem. Obi dress on the ba okwa ni kwa so de ba obo so ba bia hye miniskirt tietie bi, obi aye pese bi. No de ba ho. Da o any program bia atutupotom from ba hina ye na sake omu because o me di tup o hene bi botom anso ho bi botom e ba fa di bone enkobo Asante. Yeah, definitely. Yebaka say waba manhia na obi awa ne sekan obi agi ne phone obi ne nipa no kwampo no obedi bone ahye ani tele wo ho yeah Matisa no mani nyina say
eba menhia filtering and making sure say yes say be say money for bi de betumi akwati asante manura mo bodwuma even say dwabo ba na nipa boni for bi ba sia mo na mo making sure say mo be nipa boni for no omo nyina ya filtered out of the event mo security in terms of asante mandwabo ase very safe mati say my partner mo bodi na now remember this issue of feeling say some people are sabotaging you guys. What is a man for person K1ng I'm saying in your uniform? What is a confobi per se said womukum ni pampo crowdy a voice uniform ekukum ni padi akase woman ni mama beti Musah tadi show me a voice of phone this answer woni. What have you done about this kind of things? My reported this issue to the Ghana police because initially you're supposed to take these steps. Now police for say bibi says here a voice of phone innocent. Ma take that decision you know. Even me person make say be brave because police the way they are police. And phone pay for omo no so omo link to police say ye momo hene. Uni pandi go so Martinez de obe friend onfa. Onfa. Ena ayi sa ebunu ho ne domane domo ye ina no. Sebi domo plan ina no. Eya na me di yawo me pese me kase bibiri. Ha. Bibia sia na mama gina otumfo sei sumahene by the ensaka na ade ina no allegation who's allegation man boy security service bia avoid na mo boy no great na so mo be pa ban amane amamo amaye then the police were inviting mo kan say butai be na tiye ena nsensem bebre mi chire mu no to hodin na say uko police bia obi obon ho ban ho nti avoid abone be na waye so obo bone be na waye bone be na vosa aye Unchi emu Ghana police was very brilliant because the Buokrom pokra wo mo bom ba nti se menhia wa vosa se wo bom menhia ho ba enye illegal me ye disalewe na ya fashe na ye program ye se hu boys so mudi machi asebi obaka so mahene na eba to Buokrom Zongohene dia I think say all the Zongos in Ghana wa kunya no enya kunya ketu akra I know Inti asante no yanka ya hu amu no obi ese me de medwene mo ho because enye so obi na ye na edadwi hu say sebi kwan bi so esisi asante fo enye so obi na ka sese you mo na mo bum be say wo tani o cheni pa no wo yi o tu fo nso obi asa on be so me o so bo ba bra o ma mema on fo so obi awo domahene no woni doma ho ene de asanu san ho e de ba manhia anko ebu kwan pa ankani kwan so asem wodi na no tu because nipa no Farouk nkwa won fa ni bi ama wo yes so Farouk na da fa na asem ko pie mu manhia obi o pie mu ho ohun no de ene o san ho de ba eti na mami Musah this ye beba the further conversation is so mi Musah was saying bi woman mi ya no ba o ma me one sentence bi say wotum force here the dominant asante and the question was among for mokase na shemufo na wo nkoma sremu na wo koma asante you made that statement of it. Do you think say wo mokasa no omo ye ungrateful na mo na mo ye grateful for what Asante man is doing for you people no na mo cherish say asante no muti enti wo se ye yesi mo enti obi a wo ka bibi say bia eye vibes a etia mo dwumadie no wo say omo no na ye ungrateful ada me sole ye no na me papa osum Buokrom hene e no ma na kunya tame papa sum Buokrom hene na Buokrom so hene so esom otumfo a me dey say na otumfo na ko abuduro ni me na say grateful now and na me tell say grateful now ye dey asante me ayama na wutua o mo kase dey mo ayama mabusua ne me nana ne me papa no mo no we are grateful to you enu nti me yensu ye sa normal way to help asante man enu nti na me base the topic on gratefulness that's all we say mo dey mo ye grateful mo ani so dey asante ayama mo nti na mo ye sa dwumadi bebre ente na Mustafa asam ne ba na mo jije na me say muni masas eda otumfo bebie Kumasi Central Mosque me wo ho on my speech or say a lease ye de 200 something billion lease ye see Central Mosque in Tuada no correct me kai na ye dey team what de ka 200 billion on over Central Mosque no mun lease me kai na kan mo du pa me kai o say matwam ye sika ye jama matwam ni na chamo Mosque na me media 200 billion o tumfo twam
nipa sen ene be so camera so mani da papa na se hey me na nim se sika no kura mu odu sa me tin se sika no odu 200 billion no tumfo twem sika ketwa wow but obi an twi camera mesle nim anda na se an yi na ye no Mustafa bi ko kan na asem no bi ko bu no bibia senchina na mu di sha abusa Now, so one nim the Asante wura ye ma abusa no they should keep quiet when they say be sie mufo nim the omo ye defending Asante, they should keep quiet. Enti na me catch you say sebi ohene kwa kasa engu abusa ye be ni suma say abon ho ba I'm telling you are ready till casket. There are also some circulating screenshots if you are HM say abusa for say no maybe a see na sia o mention to omo Asante man ho bi me no so ye no kresa. It's never true. Then and see a fake screenshot na man for circulating sabotage na bia. Temeja abusa sebi makonya bi di meja to ni na aka adwuma no ho. Tia. Makonya bi meja to ni na aka adwuma no ho. Ni Buokrom hene ma chika chen say me so yade. Na nanu asantefo ahemfo amahene nom no. Bebre eswai say ya kire santema wura. Ye swai yade ufra ya na adwu nsuo mu say yo yesese. Eso santema wura da so tena se kase wo mo meko mo ma. Na eza wo de so a wo so aye de wo du bo hyeso. Semiti hoyi. Amahene semenya kwan ko hene ho a metuma bo bi charge kwa mo amahene bi yetu no. Ebe won say me to na make us asebo no. I know what I'm saying. Ade a ide akonya no ma ne so me ne nye no oye. Ana omugu ohene ho fi. Me personally, particularly, when I see this comment, me demu abosa for me demu nya me nyabio in my videos. Obi kwati ni kasa K1ng Ghana. Okoko ide wo nya Asante ni wo yetani. Ebinum di matem bebre na tani ide wo ko ama Asante ya de bebre. Regardless am ya Asante no bebre se skin color ntimi yesiomuni. And I always find them and tell them that se me yetani ya and on a mistake and an boni wo me say. Because in the history of the Asante and the Northerners no. Ye ni wo mu free tete. Enzo se me yesiomuni a de na ye ngwase fa ho. Even when you enter Asante region, no more Asante region, baby, don't the difference between Kumasi and Asante. They think say Kumasi and not Asante region. When you enter the Asante region, especially the center of Asante region, Kumasi Peswaso, Araba, Otum for the Enuanum for nature Musah. There is no single area, an asset jurisdiction in Asante region, Zongohene. It won't my no Mokasano, I won't Mokassetia Enuanum Asante for any same for. I think say almost name the relationship between us. I said the attorney say nipa no wanya abutre na oso tan no ya dibi na wanya abutre ansua otan a wotan ni nti ebe mo wa mistake o di tan to nchen ne ti asem na nipa ne ka no me na ye hwehwemu na hwede nti asantefo ni siemufo kasa ye hwehwemu yes okay otumfo ni nwan ni na ntwem do hweso Israel ni ade na ho de mo nka ho asem Udrum share about how one one side say nipa no he no Israel ni mu nka ho asem na Israel ni be ko ban de wo asem ka eno so ye no kra na okay Nana mami nka asem njo na mi nja honko obi a wo hwe video bia we ye nana Waha Musah na ye Buokrom ya Asante ni Buokrom yes omo hene ni ene ka say na obi a wo hwe bia betimi a follow eye nana Waha Musah e wo TikTok edi na ye nana Waha Musah unya ba ade aka ni nyina beba beka ho na wa follow no ni picture do no na da so ho de kama do emre ni nti yen kasa bebre na pese be ka bibi kire nana minya information bi no nti kra na ma me yesa nana ma me no nni nkomo about this issue about sumahene no se no kra bi wo mu ana no kra ni mu information that I got emu odu nkomo ni mu odu pa nse ye nuanom abonofo nananom bi te se sumahene ne do mahena tenase Omo tena ase no omo say the National House of Chiefs na ewo menhia no is a threat to them because omo nsem no omo keka ne mu odu so whenever they are going to the National House of Chiefs ya na omo suro se bi akonyo omo kwotena so mpo because ye ma won fa wakonyo mfirifie mpo the National House of Chiefs se bibi wo so aboni omo di ni ayemchisen ebi kura na akonya wo omo bibi esi na enya wo omo and because of that no omo nyusu agenda bi na ema ban ne hu so okay the National House of Chiefs ne kura jurisdiction na won enye safe ema abonofo nananom enti mum ye change the location of the National House of Chiefs ne emfa nko baby hufo
And this is the reason why I almost say about the national of chiefs. Just to give out an agenda. Ebeka say okay, the national of chiefs in the crowd to intimidate and change location. And they have started so much use avosa as one of the measures, primitive measures. I mobile laying out. Didn't throw baby to avosa for so avosa for ko say. Na nebi ko avosa akobono avosa is. Then they say so okay. Avosa for you two bears. Yeah, the two sons ever kill one. Avosa for me a troublesome. Yeah, two of them say two. The national of chiefs change that location. It is another. What is this report? We need the agenda. Sumahene any nkophobia ka omoche ne nchen agenda ne say yenchingi the education of the national of chiefs. Now more details ebebo baba later. It is all this nkophobia yes I know my way. The first measure you supposed to take nana and say report the case to the police say where you throw and came out woman nko kan nsem ne nje kukuti ansa mumuni kan kwa honam kwa report and say this is how it is mopa mun fa nsem mun show in a form of statement and fa makoti say matete say ebinom so mo betwa torato so Musah vosa uniform akodi boni bi say ya they should interrogate before they make any arrest. And I'm sure saying na bia wo hwe me life in this time obi a dey contact mo na waje mu nchie mu ni wadi nkomo at appropriate time. Why nana and the tell say I'm kasa ba ko ni die o the mopa National House of Chief no yem panko Zongohene fie asante will be asante will be great. No correct. Nyankopo na ya asante sa onye nipa wo. Menya nka me baby am free me krom hene na tesa asante hene bet enye sa na nyankopo pe no. Wadwumone so free ba National House of Chief na ye ne afa dey na tesa wo se bibi tima usuru asese wo pese tesa ho. Dey na wo usuru. Wo bada da no. Afa no hu se wo nsoma asante. Nipa na obedi na konya no hefa no osom. No so ye no kremodu. Enti why dream the boa for mama ka asem nche wo odwuma wo yi wo odwuma wo yi so nam area bi na ho nyew area men for sumuda for light mu asem ba pa make cha no men for sumuda because ubenya time wo odwuma yi ho unam sumu ewie wo say ye botu ye si bo ne ekun esu ba light mu anipa so emu bebo no Akunya watna so many years after they say oba bibibeto obibebo allegation there why India so wow for do that the papa no so complaining Savosa ka say otu ahye Sumahene so a e dey this police for e dey tuo boy kuye omuntibi nyi no na so monye sa debi omuntibi nyi no nese wo ji atum se mo ka se mo chi Sumahene Mubetimi aye but munye ye muntimi nje bone ya mundi ye ntumu samwaye ye kwa yenim so ho yenim so stand o hompo ye nhunumpo ye hene na ehunu ye hu obi dio na se mo kra mo mfa no ho ne life no wo ye kitikiti bi mo kra mo munni ne homre o exist maye debi Tebise boy o hene ye ntimpo na ni fom but ye hu ne ni problem so na asante problem a ye ni problem mo de am protection am protect me ya munnim no mpo debi ye nim no kranti manum fa obo sana sa asante asem bi e mehye ne mu se o mata aka na de munni ne ho mre na ono no ho kai se ye ko aye ba mo betoto bo techima de ni na sefo ne de no sen e kla obi ahu o hene be na twi kam do se nim akondem ye do kra na wo ka na we kra na wo de nkomo foforo asa betum mo ko ya videos ba ye hu so mo toto buyi na so mo evidence of avosa so mo bu Sumahene o mo famra just a photo o mo famra diawa photo way video way diawa agenda be na time kra say evidence mo shia ho no national security ba ho o mo hwe mo vest CCTV cameras a wo ba bia wo benhia national security for ba ho and e wo scout for ho a different uniform and sana wo back police ni soldier ankasa adena always avosa so sabotage a wo kan ho asebia ye hit we mu skedwa no wo dwale ye hit we mu omuntimi mo hye ye ji hudi enta me ka che wo se obi antwa ka obi anye hwe bet yet se ye besom consider bibia ye wo ho metima ko kwa na me hye jalabia na me jembe bi uduro a
unhume ayi bet na me ye adwuma na me ye adwuma nti omo gudo ma ho se wo da allegation e de make I politician no so ye MPP so ye NDC men trust obia some of you not say MPP NDC so me na Ghanaians they will never change oko opposition na in trima sam obi oko opposition bia na do tumfo wo de read omo he what akonya so ndo tumfo oko opposition do tumfo no press oko opposition na wakre hu emfaso a wasante mawura so se tumi ni bedi nsa na refi na no refi omu bi na ba bo e be shebo but after no mu bi so but ni na no life goes on se bi no mo po ahihye abosa bebre o ma ahihye mo bo bebre na so mo ndi bo hye no kra so se emo afem me si wo hu ohini bi ko ba ka say oh am mumla fie mun frem time say or the number mama say so be frɛ no de obi ko atim nem bi was mo boy dwuma onyo ohini o was mo ni partner chama o boys onyo ohini o obi kura timi che 5,000 mumfa but nana no kasa kura no o mo hye mo bo no they keep disappointing you in terms of support we do ya maybe timi send this free UK say mo boy dwuma mo nyi obi timi send this free abroad say mo boy dwuma mo nyi on tia akonya so nya hwe ayasemo yemmo mpaye de meka che on san me ja wa kominim so omre so a ene se eye de Asante Empire busuaku a ebusuaku ba ko ache esen ekuo bebre ba na egu but Asante Empire family has been existing for almost 5 years now ko ne da so and active ye pese de dwumadi bi ba and currently no ehu nimdia ne bebre no pipeline na dwumadi on peso mudi mu Asante and so peso mu fa kwan bi so ebie adwuma amabu no betumi anya biaye. Now the source of the revenue no and the source of income we be back dwuma on peso mudi mu Asante no se mfaso one say agency ba later meba be cheche dwumadi eni mu ye wonkofo bi e do beto so se we mu na wase ye boa and san nkofo no aboafo a omo prapra kumase ne ade ka ho bi enti me ni mpanimfo no omo achi ne be kasa ne ade avo sanso atoso enti dwumadi ne sha ase implement na mfaso ne ba wo mo e do beto so abo obo ye de avo sanso beto so then you know say at least every month be and this will be the expectation enti de mega ne say munkama komantum ye me and I believe say na na bia wo hwe me bia no ba bia wo hwe me free bia no wono so be contact mo so wo hwe me free YouTuber ko TikTok na ko bo nana Waha Musah nana as easy said the spelling nana no NAN Waha no WAHAB ana Musah no de mo amunim MUSA ana H ha edini bi so nana de so ne de Zama yeah nana Waha Musah Zama yep etino mo bon wo TikTok no am search no anam die mu no mo bia mo wo bia ma abosa no money no endi nkomo bidim say na nanom a mo de o mo do asanteman do they don't want to show their faces no will contact you secretly and then mo bia abosa here bia no omo enso e de be ma mo media e de na catch asanteman me ja hoyi ai de chene say yasida otumfo yankopon no na bodo ya yeso ye wo enya me kese e wa asanteman yesum no yede no pray dey edi nechi na avosa no kwano mempiki obia wo pom ho because enipa bi wo no mo group no so a no mo dey information ekọ bebi abreso ayedo mo kan kwa ye nimo mo dawo obitimi for se minu bi so be na na ka group no nte na e problem nti sa group ni na no e wo ho exist and yet different one na dem nimu na we gidi se okodi boni bia ye bisa ma metima fishing out am police it is some mistakes na you busu ye dey correct ye person any point say mama avosa dey so public so be correct me join e no na dey sa problem so nyina ba the team am ya avosa no mo nkoso na mo nye mu team no a hwe na ma obi a no abenya mo link easy no abebawram obi kura ye kromfo timi bawram obi also ye police and national security woni mu adwen pa obepe evidence kitu be against mo no ababawram etimo ko na martin it shouldn't be the link shouldn't be out there public obi etimi access to it avosa security go dey we say obi bia security and go wan na wo ba ne ma bebre say avosa dey no ye ma avosa if you want to help avosa DM avosa
help avosa. But say we avosa ni sese. Avosa for the omo bobai. Nti se o pese obo omo anu aboa wo. Na bibia nso atimi e kama. Tinana meda wase any clarification yi. Beja bibia nya mesa afro na yedi eye enkomo. Make try to ojida ne say one more just because they feel like changing the decisions or changing the location of the national house of chiefs will be in their favor. Sans way inquisi baby. Ye change and when I say, we fire in Tiamungu. Dear Sempana, papa, negin papa, let me tell baby. We chat to roll, Shisha Bonnie, young go the bonnie way, near Fanco Savosa for. Young Koyesi, young Koyesi, near ya. A buy no crab who said, national house of chiefs, near save. Nana mo matuonu bino enso be feeling say na asase abu esimesi de ene emisi ebebo me then they start making report to the seat of the presidency see enye safe and at the national chief location de enye safe say na be ebetinyi no wanya de tro no wanya de we ni agenda kawani eboba so what is say akobo ohini bia abosa form so muni mo hwe omo national chiefs ni ko mo nko in fact omo na ensi ho omuni mo hwe when in come currently aboba only I can get an immediate in case of any update. The best share on our next video. A crowd. K1ng Ghana will try.